Kani gade ka Pati CTV, bat pidang pet yaki kubor baman kasni. Hanya kasi kakar arterik urisa, kakanhon jong kinosen charge nong ki bahapo kalama jong kasenjok kinosen charge nong kabri neutral. Kilawan man pansai halor ka jingmi kubor, hakikat to kan ki kot kubor kasi. Halor ka jing tho ka balawan ka sarkar preng lengba katnat Ministry of Home Affairs. Hak bay bat ka an Village Administration Bill. Ya kan kakanhon alam khman do chairman jong ka dorbar ki kle kinosen charge kabri neutral. Uba John F. Karsiyeng, hakjo kapor bolongru unong aktien jong ka Federation of Khasi States. Kum ki kendon jong 6 schedule ke India. Ki an ki baka district council kan China deben kun toplang ya baro ki schedule tribes. Hapo jela bat ka jingbam ai hop ban yo bentalang ya ki wei ki schedule tribes. Kun top ki contain bat ki original inhabitants. Jong ka jela ban yo benta banjit nok sensation kalong ka bam don jing like lui undemocratic but ka bam don unconstitutional la don ru sa gibe gi jing to te ni so re ban pen kama khundiat pa bangela lum karke ya kador ba jo ka Federation of Khasi States hak arpsan tarik umi archa khatnyo but ngila sampai ba ya gani shti ka lawan dari shafi baro ki nok to ba kubor lembaka haka press conference ke belakang haka ni ka kamera haka arfnyu teri umi arcar kan yo haka ba nakanya jungi mila kan jur ya kata ka jing kan jo soka India halor kani ka jing kren nyobel ya ka jing senchar tenra jong kani ka jet rio depan gila paru ya kata ka shti shajan baro ki khli hima senchar hima but lawan ai ya kata ka shiti markmat how acting CM juga hima melim hak jing don lam ki bakhra jo hima bala karpa ya ki bakin lum ya ke dorba hima melim banyak halau ta shiti ni perkemau bala sampai ba ya ki shiti bala ai bala ya keren ru hak jing lan jongka Meghalaya Indigenous Tribal Constitutional Rights Movement ka MITCRM nilano ka jing lan te office KSU but nak mau kalau sam yang ini kesti ya baru biar lah untuk hari ini kita August September kebangilai long jelang lah, mengkreat proposal yang bentak amendment ini schedule. Berhak apa nilai ya penpang bagai ini kesti kalau wan kebala kentok ya kejengkang muda bahasa nong juga sini. Hakata kejelang aku office KSU kebangilai sam ini kan kesti kira bahasa nong pelan kira mikmat nak senjuk. Di Newman, hakabal adalah FKJP, KSU, HNYF, JYF berkiut-kiut. Dengan sobat dan Newman yang kata ya ka lesela kumklas balayo ini kesti. Minum ya kani kata, rei kabakam konsam kalau badan kam yang ini kumgojat negeri. Banyak rendu langkar ki, ban soto syai halor kalawai juga jing sencat rai. Naga ka bumi naga take shti ni karpa kira bashnong ki bakwa copy ya take shti banwan ship naga office to Kadobar Federation kumju ni sabu ka take shti hasyan haka Facebook page juni baki paipa ki lapan shim tu ka take shti ka panpam shakida ka take shti naga mechi awar now ka tarik January archa kanrio ka panpam shai ya kai keba kapan kesan ya kai kebangilai keren muta pala akusnem ba ka 6 schedule ka ko constitution di India kam dai tangna benta ki khasi jantia ni garu ndrai ka dai ka kum ka dai sti na ka benta baro ki jai lo kuntup ya ki original inhabitants badha ka ba ha banjir da ka jingun jurlan jong baro nilong ki bakloi banya penchai banya selok bat ka senjuk nok sencha shnong ka pri nyutra bat ki ramba shnong ki bakwa banyo jing shai hawa ka te ki shti ya bachi ha ka no ko sni ka ba ngina banya kin betla